Pozdrav ljudi i dobrodošli. Ovo je prvi tutorial, ovdje je Milan iz Srpski tutoriala i trikova. Danas ću vam pokazati kako da koristite Registry Editor i kako da promenite specifikacije na računaru, odnosno da promenite naziv procesora. Prvo što treba da uradite, odete na Search i ukucate Regedit. Treba da izađe. Evo ga, Regedit, Registry Editor, kako hoćete. Pritisnite Yes i odete u, odete u HKey Local Machine. Sad odete u Hardware, Description, System, odete u Central Processor i 0. I sada tražite processor name string, tako nešto. Evo ga, processor name string. Uđete u to i ukucate naziv procesora koji ćete. Na primjer Intel R. Na primjer to. Sad bi trebalo da radi, ili će se možda morati restartovati. Odete u Properties i evo ga, promenjen vam je naziv procesora. I to bi trebalo da traje samo u toku korištenja računara. Prvom prilikom kada se računar restartuje, to bi se sve izgubilo, ali ovako može da koristi za slikanje ekrana i tako. Hvala vam što ste gledali ovaj klip, subscribeujte, šerujte i lajkujte video. Vidimo se u sljedećoj epizodi.